Rusya habera umwenda byo kwikoma urukumo rwenda nkaga nebiri nibwo Uganda tungo kwetegeka kandi umwebembezi wo kubanza akaba ari Kabaka Edward Mutesa wa kabiri kandi Dr. Apollo Milton Obote akaba inganzi yo kubanza yihanga. Amasiko g'Abanya-Uganda gakatandika kubaza mu mitima kandi kuyihobwe government zitari zimwe na zimwe zikija zazaho kusyana hati twatuhereza government ekitimusa omumitima y'abantu hakaba harimo amasiko ngo Uganda eri yatunga kwetegeka ngo kubandu kubifene kanso wabira roho bunako obwo ari kutuganirira antwenda ngo government ebe yitu y'Abanya-Uganda obukwekeri y'abazungu kandi tugendera mu kiragiro cy'abazungu kandi ekiragiro cy'abazungu kikankitegana munonga nambweni nkanyo nkokorera amarwa g'eyantungamo kugareta ha kamukuza uri kutambura n'ebigeri okwe kiragiro kikakirye cy'amani kunashikire banterera haritindaho wangaro mwenda akanyungu nakatera hansi nairuka kamara amezi abiri ntakatahira muka ahabwo kutine kiragiro bandu kubo gutushangira mu makago mu rusanga nagira ngo abajungu bo bunako bo bakaba bareba biraguje nkabahuku ababire batine kagisha kona okugira icyo bacwamo tukaba twijomu bagira ngo bagire mu mpango tankantika abamwetimba amazuba ambwene nke kidamu cya mabera tukakitimba ebyo byone ebidamu ebyo byone bimukureba mu tukatkozese mikono yitu atariho turakita turukushekura n'emihini tukushekura itaka ngo rukwate mbwene nahabwecyo ubutegeki kabwiyina kandi butinyiga munonga manyomoro gutucumikire no gutwita abantu batitera imbundu imotoka za kidepo ikaho kwa abantu ku mpaka ikabibashuka yibata bede nko kuzirkwata mushenyi naberere nembuze nabo borona abantu barogera nabatungamira nabakabo aho kubonabona kweyongera no kubareba nkabatini mu gasho Abanya-Uganda bakatandika kutaho bwegugungo abamwe baterwa nangu n'abandi bitwa konko mu bwegugungo obu numuharugiro kwetegeka kutwa kutera karuru hagiro wasinga twetegeka keza kwetegeka tubaje ugatkantura amahanga gahandi kugira ngo betegekire uko kwetegeka kandi tukunda munonga nambone ba president sabandi babiri ukitini Sobote ukitini Samini nabo ko bayizire tubanda kwihaho ecyabiri kiruho aha twagumana bo tumijurwe konkaranga kutwabiri tiryaho yateretero ukitini sa president yatutambira ya leta buringaniza ihaho bwiru ihaho buhima ihaho bunaku ihaho butashoma ihaho ibintu byona bito mu muringo gwabyo yabiringaniza nangu nyongera ngo wategekire kwiha abajungu bakwata kacero ngaha hatana hakiri eze muteze kureba tukatwacire kugenda mu moto uko kugenda mu moto umusirikare nakureba kandi kwakureba nofu se moto tukatwazirigireho twatangire kugenda muri zapanye cyo kureba ne moto za mbere zafuye manyaka hatakiriho n'amageni aho kuba kugira ubugeni ukagira icyoma cyabaranga himwe ukagira tente nezera zaza kubaranga ukushera kakwarigira ubu no tegekirwe imyaka y'umuntu yashiti amashitago horano garagaburisa riba hakwawa tukatargamanya amini taragamanyire Obote uko banza taragamanyire Obote wa kabiri taragamanyire amini taragamanyire gezero kuzorwa president hati Museveni kandi ukimuryaho kareba bacyaguranye hangu mwemereze kumara umwaka obwo bense tunguka ninga bende kugigarranzi hata ibintu byo turukwenda ngo muyihemu nobu Uganda yatongera kwetegeka amazimana gagira ngo hakiruwe bitakaterire kwera abantu kushemererwa mbwijwire ahabwo kwetegeka oko abakwata by'amataka urwana abantu abo kwa bine sente bariyo babonabonesa aba batazini kandi mukurandikunda president Museveni ibyo twabentfa ngo umuntu aturege bakatuhe byapa bya free road
ibyapa ebyo kuba bitehire Museveni akagera ngo buri muntu ayizita karye riberye ebiro nebiro ebigenderwa n'aba bashuma konka kabe nishaba abebembezi baitu ba minister mu Rwanda abantu buri muntu itakarye arshemererwamo areke kubona bijana abasirikare n'abakwatana batombe buhome n'abakwatana batombe buhome ngo atine buri muntu aganyurwa kataka kakaine mbwena habero mwenda by'ukwezi kwikuma umwaka ogu Uganda neja kuba nekuzizoba ryo kwetegeka ryo mwaka gwa nkaga kandi emikoro neja kukorerwa mu Kishayi Kororo omuri Kampala gasha kwa Paulo turi yamureba